Организацијскиот секретар на ДУИ Неби Реджепи ја обвини актуелната влада дека 2 години ги блокира и саботира најстратешките инфраструктурни проекти во земјата, коридорот 8 и автопатот Скопје-Блаце. Според него овие проекти биле обезбедени, финансирани и започнати во периодот кога ДУИ беше дел од власта. За автопатот Скопје-Блаце рече дека владата изгубила 2 години обидувајќи се да го запре, но на крајот била принудена да го продолжи, како што рече проектот на ДУИ. Në emër të Bashkimit Demokratik për Integrim, I drejtojmë qeverisë disa pyetje publike. Pse ende nuk janë lëshuar në përdorim 2 kilometrat e përfunduar të autostradës Shkup-Blac? Kush mban përgjegjësi për 2 vitet e humbura? Pse u shpenzuan para publike për analiza dhe ekspertiza që kishin vetëm një qëllim, ta vononin projektin? Dhe mbi të gjitha, pse zvariten pikërisht projekte që lidhin vendin ton me Kosovën dhe Shqipërinë, projekte të nisura dhe të siguruara gjatë kohës kur Bashkimi Demokratik për Integrim ishte pjesë e qeverisë. Во врска со оваа тема, копредседателот на ВЛЕН Изет Меджити во емисијата Клик Плюс изјави дека околу 3 милиарди евра инвестиции се насочени кон албанските населени места и дека на 6 јули се очекува да биде подпишан договорот за автопатот Skopje-Blace. Mund të them që dikun 3 miliard euro janë të fokusuar investimet në vendbanimet shqiptare, duke filluar nga korridori 8 që është me intensitet të lartë pra po realizohet. Këto ditë po presim pra të nënshkruhet kontrata ose më saktësisht me 6 korrik do nënshkruhet kontrata për rrugën Shkup-Blac që është mbi 200 milion euro dhe njëra lidh me Shqipërinë, tjetra lidh me Kosovën. Инаку 2 километри изградени од граничниот премин кон Скопје се уште не се пуштени во употреба, бидејќи како што беше соопштено, асфалтираниот дел завршува до висок рид без можност да се поврзе со постојниот пат. Во меѓувреме, според најавите на владата, автопатот Кичево-Охрид се очекува да биде пуштен во употреба во јануари 2027 година.